Došli smo na Grobnik, stavili smo te gume. Motor je po ravnicama dosta nerjevan, na neravninama, znači kad izlazimo prema startu ciljnoj ravnini, motor dosta trese, amortizer volana je nešto mekaniji nego što bi mi htjeli. Tako da velim, volio bi da smo imali standardne gume, da probamo motor barem 2 kruga sa standardnim gumom, da imamo što on može 100%, što se tiče staze. Kad jednom shvatite kolike nagibe vam 1098 omogućava, veselje je bezgranično. Prednji kraj ulijeva toliko povjerenje da smo imali osjećaj da ćemo na nekim mjestima asfalt dotaknuti i laktom, a ne samo koljenom. Gotovo savršen balans već tvornički podešenog ovisa dopušta munjevite izmjene smjera, a okvir gotovo da zatvara putanje na izlascima iz zavoja umjesto da ih širi. Ako ste i pogriješili pri ulasku u zavoj, minimalni pomaci ramena dovoljni su za korekciju smjera, a pritom se ciklistika ni najmanje ne uznemirava. Oves je dosta dobar, dok ne počnete sve brže ići, onda počne vam dolaziti do izražaja da je recimo prednji kraj malo premekan. Probali smo malo po 10, ali nismo htjeli puno od nekakvih standarda se micat, tako da smo sve u svemu zadovoljni. Moramo napomenuti da takav specifičan osjećaj u zavoju nema niti jedan motocikl na tržištu, pa ga je i nama vrlo teško opisati. Reći ćemo samo da svaki nagib izgleda bezazleno, pa čak i oni ekstremni daju možda i previše samopouzdanja. Dodajmo tome još da agregat vuče poput zahuktalog vlaka, bez obzira na to u kojem se području rada motora nalazi. A ispucavanja iz zavoja su fascinantna, čak nam ni proklizavanje i uvijanje stražnje gume koja protestira pod silinom golemog okretnog momenta ne može pokvariti dan ili poljuljati samopouzdanje. Snaga, ako usporedimo sa Japancima, ipak je 4 cilindra naspram 2 se vidi velika razlika, ali nema nekakvih da se osjeti da fali snage, uvijek snage ima. Mala je meni rupa nekih među 6000 okretaja, tu je malo, ako vam padnu okretaje onda treba malo pričekati dok krene, ali vidi se da je pomak sa snagom naspram starih modela veliki. Radost prekida samo blokada koja se pali malo ispod 11.000, nakon što su se popalile sve lampice na instrument ploči. Ne možemo reći da nismo bili upozoreni, ali morali smo probati. Inače stupnjeve prijenosa je najbolje mijenjati do 9,5-10.000 okretaja, odmah nakon što motocikl dostigne najveću snagu. Snaga agregata je doista impresivna, ali ipak moramo biti iskreni i reći da to još uvijek nije na razini ultrasnažnih Japanaca. No ovaj Ducati ima lijek i za to. Naime, ovdje dolaze do izražaja one ekstremno jake kočnice koje su nam zadavale glavobolje u gradskoj vožnji. Nikada još nismo vozili neki serijski motocikl koji tako snažno koči. No i ovdje vrijedi pravilo da se kočnica ne smije stiskati jako jer će u tom slučaju Ducati imati tendenciju uspravljanja i teško će se rušiti u zavoj. Ali ako kočnice pritišćemo progresivno, prvo blago pa onda sve jače, njihova zaustavna moć je zapanjujuća. Motor krasno pada u zavoj, onaj početni dio vrlo je lagan, znači ne iziskuje puno snage tjelesne da rušiš motor kao kod većine Japanaca naravno, nego sam fino pada u zavoj. Dakle, mislim sve u svemu motor je revolucija definitivno u odnosu na ove prijašnje modele Ducatija, meni se sviđa. I velim, samo ovakav kakav je za cestu super motor, ali za stazu dosta rada treba kao i na svakom. Uza sve to, dan smo završili više nego zadovoljni, ali svjesni da još nismo otkrili ni dio mogućnosti novoga Ducatija. Ova guma definitivno nije za serijsko ogibljenje. To mi je najveći problem. Za tu gumu treba biti vrhunsko ogibljenje i idealno na štelo. I geometrija se drugačije štela prema njoj, jer ona je potpuno drugačija od one koja je serijska. I to je najveći problem u tome. I onda motor pleše, radi, ti otvaraš gas, on trepe, trese, ali to je i Grobnik dijelom kriv radi strukture piste i na kraju kraja tih neravnina kojih ima. Sad ima sve više, svaki dan je jedna nova ispada. Za ovaj motor treba izbrojati 151.900 kuna. Cijena je naravno paprena, kao i kod svih Ducatija u ostalom, ali napomenimo da je identična cijeni prošlogodišnjeg modela 999, no sada se za isti novac zaista nudi puno više. Ducatijevi su motocikli uvijek bili znak prestiža, a njihova iskoristivost na natjecateljskim stazama širom svijeta dokazana. I to već bezbroj puta, pa nakon što smo isprobali novi 1098, skloni smo prognozirati da će nastaviti nizati uspjehe kao i njegovi prethodnici, a ako želite pobjednika, to morate i platiti. Ako vam novac nije problem, na raspolaganju je i mnoštvo dodatne opreme, poput terminjoni ispušnog sustava razvijenog u suradnji s Ducati Corseom, koji povećava snagu motora za 7% ili oko 11 konja.
Potom mnoštva karbonskih dijelova, quick shifter elektronskog sustava koji omogućuje mijenjanje brzina bez puštanja gasa i mnogo drugih pikantnih i skupih detalja. Ovdje treba pribrojiti još jednu tehnološku novotariju, Ducati Data Analysis sustav, koji nudi mogućnost pohranjivanja i analiziranja telemetrijskih podataka prikupljenih u vožnji. Model 1098 ima pripremu za taj sustav, a ako vam novac doista ne igra veliku ulogu, za 185.900 kuna dostupan je i 1098S, koji taj sustav ima u serijskoj opremi, a uz to nudi i Ollinsove elemente ovjesa, uključujući i Ollinsov amortizer upravljača, te Marquezinijeve kovane kotače za 1,9 kg lakše od standardnih. Sve ukazuje na to da je nova zvijezda rođena i da je pred njom put posut brojnim uspjesima. Isto tako, teret uspjeha je velik, jer 1098 jednostavno ne smije razočarati i pred njim stoji velika kušnja nastaviti pobjednički niz Ducatija koji je u Superbajku ukupno osvojio više pojedinačnih pobjeda nego cijeli svijet zajedno. Ducati i vatreni talijanski navijači to jednostavno očekuju od njega. Istina, na uspjehe u Superbajku morat ćemo malo pričekati, jer za to natjecanje još uvijek nisu homologirani motocikli sa zapremninom većom od 1000 kubičnih centimetara, ali u Superstoku već ove godine moglo bi biti dobrih rezultata.